Ziyaqina iy'nsolo zokuthi uTshatha kanye noKhuzani singamshiyi ngaphandle-ke obengumphathi wey'nhlelo zokhozi FM uPearl babe nesandla ekuthenini igcine kusula umphathi wesiteshi somsakazo lomphakathi Ukhozi. Ngokwemithombo yephephandaba esicaphune kulona udaba kubikwa ukuthi umphathi wesiteshi somsakazo lomphakathi uSibongo Ngcobo kubikwa ukuthi wasula esikhundleni ngomhla ka-30 October kunyaka 2024. uSibongo Ngcobo eqinisekisa ukusula kwakhe esikhundleni uveza ukuthi ujabule kakhulu ukuthi usesebenze iminyaka engu-13 kwa-SABC ezikhombisa lowo mnyaka ephethe isiteshi somsakazo lomphakathi Ukhozi. Uyona lowo mnyaka uSibongo Ngcobo-ke ayibongayo athi usebenze kahle ngayo kwa-SABC kubika ukuthi ubesenyamanambana kubaphathi bakhona kwa-SABC. Lo mphathi siteshi ekusabalala ey'nkundleni zokuxhumana-ke izolo ukuthi uzomemezela ukwesula kwakhe esikhundleni-ke njengomphathi wokhozi FM kubikwa ukuthi isizathu sakhe sokuthi-ke agcine esula esikhundleni-ke kukhona-ke umsakazi-ke ongaconsi phansi-ke okubhalele-ke i-SABC eveza ukungaphatheki kahle kwakhe-ke ngendlela-ke uSibongo Ngcobo aphethe ngayo-ke esiteshini somsakazo lomphakathi Ukhozi. Kubikwa ukuthi uSibongo Ngcobo ubengamfuni nala ehambe khona-ke uTshatha uKhathide uMfoka Ngobe. Lokho kuze kwaphoqa ukuthi uTshatha Khathide Ngobe akabhalele-ke abaphathi bakwa-SABC abike indlela-ke angaphathekile kahle ngayo-ke kulesiteshi somsakazo lomphakathi. Qhubeka umthombo esicaphune kuwona udaba ubika uthe uSibongo Ngcobo bengamfuni ukumbona uTshatha ukuthi asakaze uhlelo lakwaSigiya Ngengoma. Kuthiwa behlala emkhumbuza insuku zonke ukuthi-ke akangajabuli kakhulu ukuthi-ke usakaza-ke uhlelo lakwaSigiya Ngengoma ngoba kulona lolo hlelo angamkhipha nanoma inini uyena ophethe kukhale sakhe isicathulo. Ukungazwani kwakhe noTshatha Khathide Ngobe kufakile impela usawoti esilondeni phakathi-ke kwakhe noPearl Maseko-ke obekadena ekujabulela ukuthi uTshatha Khathide Ngobe-ke asebenze-ke ohlelweni-ke uSigiya Ngengoma. Umphathi wenhlelo kuthiwa bekuveza ukuthi-ke uTshatha uyalidizeva futhi-ke ukufanele ukuthi-ke makasebenze kulolu hlelo-ke futhi-ke abalandeli nabathandi bomculo kaMaskandi bayamthanda. Kuthiwa uSibongo Ngcobo bengayizwisisi kahle-ke yona leyo ndaba ogcine sekwenza ukuthi-ke kungabi khona kahle ubudlelwane phakathi kwakhe-ke umphathi wenhlelo-ke uPearl Maseko kanye nalaphana-ke uSibongo Ngcobo ogcine sekuphoqa noPearl Maseko ukuthi-ke agcine sekhetha-ke ukusula esikhundleni sakhe eksekubeni umphathi wenhlelo zomsakazo lomphakathi Ukhozi. Ngemva kokuthi uPearl Maseko ebika ukuthi uyasula-ke esiteshini somsakazo lomphakathi kuthiwa wabe sebizwa-ke abaphathi-ke bakwa-SABC bembuza ukuthi kungani ekhetha ukusula-ke kuthiwa washiya angalazi-ke ngendlela-ke uSibongo Ngcobo abaphethe ngayo esiteshini somsakazo lomphakathi. noTshatha Khathide Ngobe encwadini ekuthiwa wayibhala-ke eyithumelela abaphathi bakwa-SABC ekhononda ngendlela-ke aphethwe ngayo uSibongo Ngcobo kuthiwa waveza ukuthi-ke selokhu afika uSibongo Ngcobo esiteshini somsakazo lomphakathi Ukhozi-ke akakaze-ke bazwane kahle hle naye-ke uKhathide Ngobe kuthiwa-ke ubemphoxa ngisho-ke phambi kwabanye abasebenzi-ke besiteshi somsakazo lomphakathi-ke Ukhozi. Kuthiwa futhi ubenganqeni nje ukumphoxa phambi kwamakhasimende alo Ukhozi. Uzokhumbula ukuthi uKhuzani Ndlamlenze Mpungose-ke naye-ke wanikela enkundleni yakhe ezokuxhumana-ke lapho khona-ke akhipha konke kuyena ngaphakathi-ke ngokuhlukumezeka akuthole kuyena-ke uSibongo Ngcobo. Kuthiwa-ke nakho lokho kubese kufaka kakhulu kusawoti esilondeni-ke okugcine sekumphoqelela impela ukuthi-ke uSibongo Ngcobo aqinisekise-ke amemezele futhi-ke eyokuthi-ke uyasula-ke esikhundleni sakhe-ke sokuba-ke ngumphathi wokhozi FM.